Ibihe byiza cyane kuri wowe kudukurikira muri aka kanya. Abayobozi ba Premier League bamaze kwemeza yuko isoko ryo kugura abakinnyi no kubagurisha rero rigomba gutangira ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa karindwi kugera ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10. Hanyuma imbere mu gihugu mu Bwongereza amakipe muri Premier League no muri EFL yo akaziyongezaho kugeza ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 10. Kai Havertz yamaze kumenyesha company muhagarariye imugurisha yitwa Sperati yuko yatangira kuvugana n'ikipe ya Chelsea, kandi ntago yitaye niba Chelsea ibone sport ya Champions League cyangwa itari buyibone. Thomas Partey washakishwaga n'ikipe ya Arsenal akaba agiye kongera amasezerano n'ikipe ya Atletico Madrid kugira mu mwaka wa 2025. Uyu mugabo akazajya ahembwa 130 by'amapaundi ku cyumweru, bikamugira umukinnyi wa 16 mu ikipe ya Atletico Madrid uhembwa amafaranga menshi. Uyu mugabo kandi release clause ye ikazamuka ikagera kuri $87,200 by'amapaundi. Yitwa Dani Ceballos. Arsenal nibishaka kumugumana irasabwa kwishyura $23 z'amapaundi, bitabaye byo akaba Madrid iri bumugurisha ku yandi makipe amukeneye harimo Valence ndetse na Real Betis. Urukundo rwa Barcelona ndetse na Neymar ntirurarangira. Barcelona rero irimo iracyashakisha Neymar ururangiza amasezerano na Paris Saint-Germain kujya mu mwaka wa 2022. Aka rero bari kubwira Paris Saint-Germain ati nimba wamuduha kare twaguha abakinnyi bane. Akarimo guproposa Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, Samuel Umtiti ndetse na Ivan Rakitic. Yitwa Anthony Martial arashakishwa cyane ikipe ya Inter de Milan, akaba ishaka kumutwara kuri San Siro kujya kumusimbuza Lautaro Martinez nimba atari bimwe by'imikino by'ikinyamakuru The Sun. Yitwa Andre Schürrle yakiniye ikipe ya Chelsea ndetse na Borussia Dortmund afite contract kugera 2021. Rero iyi kipe ya Dortmund ikaba imaze kumurekura mu buryo bw'ubwumvikane. Yitwa Simon Kjaer yakinaga ikipe ya Sevilla ikaba imaze kumurekura, rero yamaze kwerekeza mu buryo officiel mu ikipe ya AC Milan, yamaze kumugura imusinyisha amasezerano kugera 2022. Yitwa Geoff Kondogbia abayobozi b'ikipe ya Valence bamaze kumubwira ko batamufite muri projet zabo umwaka utaha, agomba gusohokamo akagenda. Nice mu France iri kumushaka. Jonathan Ikone umusore w'ikipe ya Lille marashakishwa cyane kabisa na Chelsea, Tottenham Hotspur ndetse n'ikipe ya Newcastle. Yitwa Ousmane Dembele akomeje kwikorera imyitozo wenyine ku giti cye kabisa mu ikipe ya Barcelona. Bari abagabo mureba hariya ku kibuga cya Anfield bakaba bari kubaka podium ubwo bazaba baterura igikombe cyabo kuri match yabo ya nyuma ku kibuga cya Anfield muri iyi saison. Mwana Sport mu gihugu cya Tanzania ikaba itubwira ko ikipe ya Simba Sport Club iri gukora ibishoboka byose kureba ko yazana umutoza Flora Ibenge Ikwanga akabatoza sezitaha. Thiago Alcantara mu kinyamakuru Sport Build kikaba gitangaza yuko yanze contract y'ikipe ya Bayern Munich. Kubera iki yayanze, ikinyamakuru cyatubwira yuko Bayern Munich yamuproposhe imyaka 3, we yashakaga imyaka 4. Aka rero arashakishwa n'amakipe menshi cyane kabisa arimo Man United, Liverpool, Manchester City, Barcelona, Juve. Kipe hafi ya zose ziri kumushaka, nta wuza aho yerekeza. Iki kinyamakuru kandi kigasoza inkuru kitubwira ko Alcantara yamaze gushyira ku isoko inzu ye. Nimba uri tayari, uri umunyakigali, uri umunyarwanda wumva biyamini ufite cash, nkurangiye ball mu Budage ryo kugura inzu ya Alcantara. Ibihe byiza cyane.